Trubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Avner Parian uway nagi samla rangba uban yakun haka election haus nam arhajar arpulai mentakas ngi ulapan benapat ba unyang banyakun election kumukurtong nakaseng VPP na East Shillong constituency dang hakini hendak singi uniu samla rangba ulapan bena baun sayang banyakun yaka election hau uniu snam uban wan na East Shillong constituency hendak uklampat penpau haka bayade kaseng naka ebu unyakun Uniu samlarang ba ulai tho bahadian ke jingya kran bania tai sani baha bat kaseng ulas ngau ya hab jingmot bat kinong rem jong ni kaseng kum taw larai bania kun na kani kaseng VPP amshu kum ukartong shimen shu ula banru bakani kaseng kalong bania kun hakalenti ba khoj am ban shu thiet iki patba namar baka jing thiet yaki vote kawan ra ka sarkar ka bam khoj hakarukam taikam Baik baru iba darahnya ni perlong kerang ini ke press conference kum kawi ke benda bantuan saya seperti ba naka site jungi naka liang jungaru bangi ngala rumah po jongka VPP but nilai sedang berpikir hunu ia kena election kebanwan ada cara pulai baru sekatu ngayat limba kiwi parti benda limba kum independen Bermenta pada nilai rung support VPP kerang ban campaign scam susu nama ngihap jengmut bagi nongrem joki kibun bah ki bangi kuat ban pen bahas susu bangan sukran tah konstituensi te lapet babun bah ki kambala su sa teng la bun senam menta pen pe ka kot ka khia ru ka dekawai ka bai ima bah apa konstituensi ngakwa ban pen bahas susu ia ke ki dispensary civil hospital ngakwa ru ban ailat ki samla ban yo yaki lab ban kamai ban kamban bahas sesuai ke kamai kaji kata ke kawai te bat saki wiki mat ki mata ki ba abun ha kata ke ditangnya ke konstitusi kan nai banda de ba kham ya so ba de ba ka parti VPP per te pengapan kan ki parlok neru ji sisa baru sekatu ku mengaong ki IP i press bagi bon bagi nongrem ki bay srim baru sekatu ngi ayat da kawai ka dor ngi ayat da kawai ka seng arta hadian ka to pada mentang ila ya rung pada ke VPP namar bangi srim jingmut nim kwa banyak kun banyak banyak penpat penprah penjuni kwa banyak teli kana mengila banyak cekmat kum kawai ka seng i kandidat ni pala banong adukatno tenroi babun ki laya offer hila dia ban yelek nak parti jengi tambah kumagalong mengi kan nongrim jong parti jengi ka filosofi ka ideologi jong parti jengi ka bengkong ka clean politics clean governance kita ka nongrim ka bengkong nomor ba dari piong ban le ekonomi nata ka jing baha jong ka dan konstruksi ni ka state parok koi dan ada kamdan ka jipsin siar ba koi clean politics dei ki parok kinum biang kumapi menta ke ka ba ni menta ka state ka jongi jeng duna ka krai ka de jeng mamdan ka oka sensiar kadar ka parong bakut clean governance te ka nongdem jo parti jeng kan menengkong ka de kata clean politics kata de ka foundation bin basis jo ka parti jongi but ban protect ya ka interest jong kibri jongi ki gani de state ka jongi te la ka parti jongi ka protect ya interest jong kibri jongi te kata kalau pointless kita ki main ke te ka bede ban bertambah muyongi abna mentan penpai kita ki phadi konsulti next step rokoi kita ngele tambalong kita ki penpala kamdan chagai ke ka bakhoi ka sansar bakhoi te jingmur ini mala ban yo kita ki ka bakalong bentak kumta kum nimpat hadu kan nimpat labang spesifik kan tu hamata khat sanut ingin ai don mana ti kintang don shoot tang rong hadu mentang nimpat labang ai tik kan lo ki ban yele ke ibri jogi fi menta kita lagi bam sung tu lagi babun ki basung tu Kalau kemang nesor ni kibun kibun suatu ya kata, bah pimla banjipin bi kita bisa. Bahwa ciki beri bakam cekan dong lo. Telepipek example kayak berjalan nong kerem barden lah job arsin, license bagi MDC, job kan bisa. Kapal bagi beri kita, ikan bi. Kata nga hindi ngam so ya hap na maru piong kata double engine ni pipek ciki jaka ki bakas misyar BJP state kemudian buat the center na state ni. Kapal siya war Gujarat mata kapal election PE kayak berjalan ki beri ki complain. Okay, but speaking state, hanglo pinpek kata double engine kalau tak kajing penbek gitu, bah, that is not the reality.
kamdan kata kajing bhai sulong no baki ka nagaleng ka BJP ki kwa ban pa ba kadon ka sokar ka state ba ka center jimut king la khamle khamha de ka pa Gujarat nganu ka state ka senchar ka BJP ini kata kalong mentah ko Gujarat ka antin ka matsi ka jurba ki they were not happy with ka turnout ka voting wrong very low balai na maraba ka performance ka government of Gujarat ka khambia kalian jongi ni ko kam win or lose nei ni yang de kata kalong rem bangi nyele kan pisah Teri kata kejung orang jumpi bah election kedua kami pisah, kita kejung teri kami kedua kami pisah. Tapi ni so film lapan peran kami pisah ban tiat di vote. Pi, dan piong pi dan kami pisah ban tiat di vote kata kalong kabamlong kabambiang kan kata kalong in a democracy kita tiat di beri kan. Mereka kita kinomi kemat ni kita government bayo kata harus kita government kami belum legal kan kabambiang kan kita tiat. Kemudian dekat man sobat yang pak banjir nama pergi kiman juga tu parti kerja di penon kami kepisah. Tu ngi kum ke VPP ngi ini ya, dan ngi job ni ngi ramru ngi stick banyak kata bangi ngi ya. Tu nanti ke bakoi, bat ngi pan ngi support ngi beriu, tapi beriu kisah nak ban yo tang tu san spa siajar ni ben terbut tang prata kasong lagi. Ngi kum ke parti ngi le terwas ki bangi ngi ya kini galanti bala di pijit ini pinyo ege jingha. Ki mak kum pijit minta pun kinong pat kim saya iki beriu. Mar balai gila asak tiet kaduk paslan kibiri gila asak tiet tajum tentang nyum kibiri kini jiki kimi gundo iki mar gila tiet iki mengi nyumka kan ya kata kalti karena krim jungi bet kadiba winor rus nginya kalti bobet ba kibiri lagi job mengi jumut kin sutuk kan accountability